Шак азамлы да илемлі шүрт. Нумай шул ижілзе урдат чымбір шүлі херінже, чываш шер шинже. Мынашлы кермене азырға-мазыр иртсе гайма май шук. Тимлерек саназан ышыра, чире тибенже. Темле ежылдатса ырымар ыйду шуралать. Рашейн хвеляныш еннелле. Авалги дворянзен ижілдегізене азырғама пулать пулзан. Кунда чываш шережінже. Югунза вырдаган кермензен пулмала мары бек. Чарындымыр плес килчі. Аге маншымбыра ларза быраган поэзии ахах шолдыре. Раиса Васильевна Сарби шак ыйдывын тупсымне ушса пачы. Это изба дегені бол, шак вот. Шак ялды? Да, бишпертяли го, бишпертяли. Шак ялда биде чаплы шинзем, нумай тухна епіліне дырық, чаваш академия драма театрын төпі режиссері Валерий Яковлевич шагындан, пирін культура министрі бұлны Герольд Алексеев шак ялдан. Да, вот так. Мажутпа Герольд Алексеев министр бұлны жүхнех, шак шуртсене тілін жағаймалла кермене тума тыдынны шак матурадя. Нумай жулгайалла бір мероприятиен чымбірден давырны жүхне. Манба бірде Лукаянов Валерий, хали Америкара бұрынчы, тада темиже югдаш, умбатне кенитче, петикке гына шуртра бурнатче. Девочран туны мунжабек шуртра. Педе мукшине кунда хуны иккене, а хал кунда хайвали шуртуну кунда бурнат. Петиккен бетиккен. Шак мынашлы жүрдін мін болмалы шағында? Шағында ебінланны дұрық, искусствын, школе, хойын ялинжи, тада таврари, пулдарулы, чыважа дизене, художниксен булма, врентмелли, шурт. Кермень, тума пушланы, тезе онланы че. Тибірмайлы қалжен шағында художниксен чывашпа тудар ачизине врентмелли шкул. Шам бегінна нады бебе? Ну, хышанда болсам бұр-бір пулать бол. Мін канзылечка, патшалық пул жаймаж, да? Бұн берген имде қалаймастып. Ол хожайын барин денебек, ол те підімбе хой, ұқшибеті вашын, спонсор земші ради бол, он берге қалаймастып. Ебі юмақбек, мифбек илтне. Ну, тынақта тенін зағаймалы хитреведе, выры неде лайық, уже вырын шулсинде, тада кермені, міндері интереслі, селден керамикаба облицават тузан, вообще патшазен шурдінден чаплы шурт болады. Вот кунда кірзе жүремеде, келзе жүремеде, вренмеде, хавасланса хамын мұнықсене де вренме яны пулыттымте, дергелесе ярса. Кунда кыштыгына жиргене кірсе чечексем ларцан, панумие вышизем он саде бур. Вадаржул рашей халық шыби, тылық турада азайль дерет. Иррамаргу.